Fatalo fa ile mai mo ma fa fonga anga no cha tu us ile ngato samonei e fa pe fo ia tunu mamau malole so fo maua malo fo ile fo lau malole lange mama ai lo mai o le cha po kala me fa bitole nei o le e mai mo ai e se tu langa dai ai fa tino ma fo i po le tonga lo pinga ale kale sia so fitu le toi fio mai le fio ango mangiangi le ana fa ngoina pe na fa autuina mangiangi mo keriso Ole tola wapinga le kalesia le e ona ia ni le weekend. Wa mato faunga ina le nei weekend e au mai fatasi ia ai nga uma lava le kalesia i manga nei. Mai wa fa tu ina le nei ken ole mangiangi mo keris. Mole se fia. E ele fa mo tene le kalesia sa mo ke lau kalesia spiritu mo okuso le sa mo keris ya ai ole la wa mato ya i le weekend ni pe o mato tau fai o se mato revival fo le ya ai no uma lava o mato nganu due le tuna fo le o mato apa tu ma Fa'awo atu ya ma tapu e fo na fale ngano le kalesia ina ia o ane le tainga le fa mo ia o matua i maua mausali ma la pasta pena ia tangata kalesia ya mai se suyo le kalesia mo le ngadu ngatele le ia kuso asos fitu e beila o le o matu mai fo le a o le yo o le sa mo keriso ya le tua naro mo mai lava mangiani mo ke bisa ta pena mo bolo so fale o le kalesia mangiani ia ona mato fasau le tua i le mo le sa mo ke bisa mato ke atu la fa tino le mato bala ina ale le po kalami po le fa mo ia au fa pena ona lava ta pena ia le kalesia ia la to ta pena foi le pe o fa o atu ia ma watu mai ya asosiasi ma ai balau dia mai ya ila tua mato balau dia e o mai mato te mafuta ya mato yai fatasi fa mo le sa mo ke uso e beila tu langa na le mo yai le mafanga pe na ni weekend o mai fatasi ai uma tola wapi ya filo na silsila tu i fale ie ya ma kulanga pe na yai le yai fatasi le kalisi lo toa i le weekend ya ono tulanga pe nei maua fo fia o se fellowship wa yai le kalesia fa fia ina i okala me uma lava matua i nei lava le okala me fa soa ya me se fo semina o fa marsinga mai le fia pa ya le tu o sa unienta pe nei le su fo fa fia mai ya me se fo tanga do fa missionary le lo taula bua ya me fa mo io se tagliare o le na machawina na tale le pole sofrare le ia le tonga la pinga e ma fa na pa ila sa no ngai pokala me tsi wa le pia ma ua e pia la fa email tai au ile le tai au ma fa solo i tau mang ia sa o le pole sofrare le sa tala e pokala mi ia sa tala lo ia le sunga fa fa ngai ia ona malama lo le tai au la songa fua ia e fai foi la mato semina foi ia ai mo bua lava i le leo taiao mai leo taiao ia fai semina na tu foi leo fai na activity foi ele ngata o ngabenga e fa mamstino ai na ia tonga la ale kalesia ia sa fuina foi sa fai na house screening fuai le toto fuai le suka ia masiake lo so fu maloloi po le lei ma toto o nga tato e o lua lava le fa kerisiano fa le nganga ia ai lima tamtau no foi i le tulanga o le soifua maloloi ina ia lava malelei ia ma atoto foi soifua maloloi ia a o tau mafa foi na lo tapena ina masaunia ia e matua le matua ese matangofie e vai na foi lá ia inga taitasi foi lá ia te kalesia te tofa te tolu ia ta pena mai malu taiao o folo le lunch o mai le tofa o le tina fa pena na fa solo na fa pena le tausinga ele o ia na vestula na fa le tolu e na ia le tausinga no pode maftangan ne
fa mo le tau lunga le so ile mai ai le sapati le so le mata ya sa le o le sapati ya le wa mai a foi asesinga foi le faria taitasi siati le tulanga le tu mama o le asesinga i fale ie le lei ma tangofie ya ona so le fai ale le tai wa inga na vai le mai tau atu le mai mai le tai wa inga na vai la tu wa pita le la so man malu tai o malo malu tai ya ona so atu le ma le a onga sapati ya au sapati o le launga ya fai le matona ya ia foi ma le semina ile o ya eta pulia la nei le tula fitu o le fama nga sapati ya le maftara ia fa pena ona e foi nai ai tens po nai so fan so foi fatino ole autor mana fana ia matapunia lo ia lo maftara na le fe ba yeso finangalo se saunanga e tsai male lo awai ko ile tonga lo pinga le kalisia le o lo panga solone ia o Silvia ona sabia ia ola awai mai le tolo pinga por tempo ia le kalisia o lifu tsa ia wa matongo fie me uma a me se fo iwa o sao ma tonu fifiringo fai ia ilo awai mai ile tato i kalisia nei ia na uma na fai papisiso ia ai lo fatino nei le tolo pinga ole ke ia o matongo fie ese ia va venga de i fai ya me se fo o me tau mafa male ma me se matongo fie wa fai o yeire tato mafta ya mato i ia le sa fo yesu man maro yesu kristo ona me o ma o topo fo i le o te mona ia masu ia fi vinga fo ia ma vea fo i malisi fo yo se tasi fo yo followers o stasi muri a Yesu ia isimnatu la titina nei tafo ele fo le kalesia so fitur te fio mai mangiangi fa tino tonga la pinga e pe ona ye fa mo le nei e masanya no fa tino ele nga tau fa mo nga o tonga la pinga au te lo le bahengo fa na witu fa ngina club suela ai fa pena fo i ma tanga le ai kalesia to o to sangan simba tu nei le na fa mau tu wais tonga la pinga le kalesia i no fa ngo fa ngina le tong tonginga le pa jemi tonu o alo lo ta tu le fa mana tuina o le aso sapa e pa e fa nau pe yane o le fo ua fa tino le nei fa moe o se ma tanga wa o tu fa sia ai la ngona pa fina ngalo le o le kalesia e ta pena masau ni tuai mo le fa moe sa mo kerisa mai sau no ya atoi foi ma se toi fa mana tu langa fa mo sa mo kerisa me se ole bala dia le so se tase awai le pokala me ya sa le lava e pe o le auna ia man fa mo o nei maftanga o le fa wo atu ia masavia ia ai uma o le kalesia mo le sa mo keriso mai a fai foi o se tasi o tau ai na o wo mai masani la to e loa le kalesia nei ia e tadia societas a fai o lo e alala la tala mai i mangen nei le kalesia mangen e mo lo o no te vala au mai foi o lo ia ma to flyers na o fala o lo atu ia e fai foi na vini mai ia ma tau fai na vasu atu oi ia o lo ia numero i ngol flyers ia tiki mai nei fa mo ia mai ma to te vala o dia societas i le nei po kalami ia e sa vienta pena foi le ngata oi lo nganga malo tangata lo ai ia mai se tato umala sa vienta pena le langi male ole fa